Ndoka ringi tata wanyu wa Ngogoyo Eunice Nyambura N o ta uria ndimwiraga tata wa Ngogoyo ni acokereria haha nigetha tutuike a kwaraniria na ni mwihoko wakwa ati haria hothe muri muko sawa muko salama. Ndoka umuthi tondu hena maundu ndenda twaririe umuthi ndenda kwaria uhoro wa ki ndenda kwaririe uhoro maundu maria wagiru ni ku avoid as much as possible, as much as you can. Hindiria ureka mundu waku, hindiria murakenera ndamurano ni kuri maundu kuya wagiru ni ku avoid as much as possible, no giririe matikae gwikika. Macio ni maundu maria ndenda kwaria muthenya umuthi nigetha we utoi umenye ni maundu mariku utagirirwo ni gwika ate ni wagiru ni ku avoid pio avoid as like a plague as much as possible, na ndugeke maundu macio no itanambiriria oro ringi ndimurikanie ni wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura N itikira gushare, like na subscribe thini wa channel yakwa na nyambe ndimucokerie ngatho muno. We have hit 10,000 plus subscribers. I salute you my viewers, my subscribers, my followers. Ngai amurathime na mwike wega o kuria guothe muri. I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy. Amukira ngatho ciakwa o kuria guothe muri. Njoke ndimuririkanie ndina channel igi iretwo Pendo TV. Pendo TV ndirarehe tabarira ici na ruthiomi rwa Githweri kurira mataregwa ruthiomi ru ndiraria, ndirarehe na tabarira na ruthiomi rwa Githweri. Ni ndimurorete, ni ndimuciritie, koguo we utaregwa ruthiomi ru tengera kuria kwa YouTube search Pendo TV, na wona wakinya ku wamiona ri itikira gushare, like na subscribe thini wa channel ya Pendo TV kana TV ya Pendo. We karibu sana na uhinyaga kengere nigetha hinde ndagikira video ri igagukinyira njira na ihenya. Na ndimwiraga uteithio uria munene mungiota kuhe ni uyu. Undu wa mbere ni gushare, like na subscribe. Ucio ni uteithio uria mwagirwo ni kuhe wa mbere, na mweka uguo Ngai amurathime. Ucoke ushare to as many people as possible, no ngene muno na Ngai ni akumurathima. Ucoke gwira we wina thina wa libido, wina thina wa erectile dysfunction, icembe ni riacokire thito, riu turaruta macembe mothe thito. Guti icembe ona rimwe riguikara thito, mothe no muhaka marute wira uria Ngai amombeire. Koguo icembe riaku ri thito ri, Grass International tumurehire kihonia supplements ya kuma China iria citari na side effects one mwe, citire na side effects iria wona wanyua ni ciraguteithiriria kuhonia mirimu mingi na kuenjoy muturire waku oro muthenya. We wina erectile dysfunction, we wina kindu gitagwo low libido, arthritis, fibroids, mirimu yothe, cukari na pressure na andu ciothe, ongikorwo wina thina ucio, namba yakwa ya thimu i hau, hurira thimu twaranirie nawe nigetha tumenye uria ukwata guteithika. Oro ringi karibuni sana na muigwe mwi haria magirire na mutikae kwenyenya mitambo yanyu. Undu wa mbere uria wagirwo ni ku avoid as much as possible, ndukanagerie ku receive thimu. Ni kuri andu me mitugo miuru muno, ni kwikana ureka na wina mwendwa waku ni umuhutahutire ni okirie no ena guikaikania ikaikania we nawe muti wihandite kwihanda ni ndu renda kuingira haria ukaigwa thimu thimu ni yarira. Hindi ria thimu yarira ithukanagia maundu mothe, idisruptaga maundu mothe. Ongikorwo nuramenya wathi gwikana, tigana na uhoro wa emergency ati ni kuhurio thimu emergency kana ni kuhurio thimu wira-ini, amba uhorie thimu. Ndutindaga hau ugicimba gwikana ni gwa ndagika itigana, ni 10 ni urikirie ni weherie kamuiro prepaid mundu waku mwikane ri ndagika 10 ni urikirie maundu macio. Hakia thimu yaku ungikorwo no mwaka wakie thimu miakie, no kurisifaga thimu ati nda ureka mundu muti wi thiini thimu ni yahuro ukona mundu metamburukitie arenda gukinyira thimu, akinyira thimu ri muti ugacomoka, mutumia wihorere. Ukona thimu ni huri akera mundu wake amba wetere hanini jarie na thimu ri tokorwo ni ya wira-ini reke tutigane na thimu. Wathi gwikana tigana na thimu, that is a serious business. Gwikana is a serious business. Ya ikoyaga gwikana oro uo tari undu kwa kiria asa, that is a serious business. Oro wa ndamurano ona mwathani ni ekirire thico ya andu aria mahikanitie. Koguo undu ni undu wagirwo ni wikate, wagirwo ni wika umenyereire ubaciriirwo ina mubango. Ti uthiage ku receive thimu hau ni urirwo thimu tigire sitting room wewe bedroom ni wikana ukona mundu reu ni acomoka muti urathi ukihura kiriu atengerete gutengera athi ku receive thimu ni yake. Ndutigane na thimu hau, ndukana receive thimu, avoid as much as possible kuoya thimu hindi ria murekana, tondu ni utumaga nginya mundu mwendwa waku nginya miaki iri auma nayo nyege
ciothe cigakate cigacoka thi ukona nginya ni agacaiki ya gwikwo kana ni agacaiki ya gwikana. So na mitugo ni yakwika thimu ati biro ini ciorire ati wahurire thimu ri utamburuke guoko mirute. Tigana na thimu mitige sitting room na kwahoteka mikire vibration kama mikire silent ati ona yahurwo ni ukumenya he mundu ukuuragira no ndukumiamukira wakora ni ukuoya umuhurire wakora missed call ni ukumukira no umuhurire. Ucio ni undu wa mbere, avoid thimu as much as possible. Undu wa keri wagiro ni ku avoid as much as possible hindi ya murekana na mundu waku. Ni kuri andu mari tabia ya kwenda kuforce mundu to style turia mundu atarenda. Ugerie kumuforce, wagirie kumugonya maguru, wagirie kumuwika ati mundu na ndarenda. Ungikuru mundu ndarenda style isitigana nake. Reki akorwo ari comfortable na style iri arenda. Ungikuru ndari kiria na dog style tigana nayo. Tigana na style cia dog style ndukamwire. Ungikuru mundu ndarendaga kaugali tigana nake. Ungikuru mundu arenda gikukia nyenjeri reki akorwo ari comfortable na style iri arenda. No ungithi wambirie kuringiria mundu style iri atarenda hindi ya murekana mundu ucio ni igwaga ari disappointed muno na nginya ona mukioyeka ati mukio wake ukora no gathira. Ndukana lazimishe mundu, ndukana force mundu style iri atarenda. Iwona mundu ungi ethindikiririe inamirira tuanyeni ageka ati riu mutumia ri ni kwanza ungejira ungithindikiririe nie no guthuriria ingiguthuriria. Ukona riu mundu akulasimisha inamirira ikona mundu ucio ndari comfortable ungikorwo ndarenda ri tiga gutinda ukimuringiria hindi ya ndamurana. Avoid this as much as possible. Thina style ria uraigwa mundu waku ari comfortable nayo iri arenda na ari comfortable nayo reke eke style iyo. Ucio ni undu wa keri. Undu wa gatatu hindi iria murekana ndukanarie, yani usiongee matusi, ndukanarume mundu na ciugo njuru hindi iria murekana. Ni kuri andu marumanaga jokingly, that is okay, no ni kuri mundu ukurumaga akunyiteirie yani ari serious. Regi mutigire mwahitania muthuri waku rucini nioka garuka na guku kiondo giki garuna guku tondu ndio ukoragwo hana atia wakurire. Ndukana uthire ciugo njuru hindi iria murekana. Hindi uramenya ni ureka mwendwa waku wi mutumia kana wi muthuri, tondu mani kuri andu mari ciugo njuru, ni kuri andu mari irumi njuru. Ni utigani na mundu waku rucini rigi mutikuiguithanagia nawe ni wacoka ni wigua ni wangara kana ni wanyota na ni urona no mwaka umwike tondu we urona wina right ya kumwika, wina right ya kumwika ati ya kumwika. So ndungimwira kia wega mundu no umwaririe ciugo cia kumuruma umurume wane tari kumucinura amucinura na no urenda akuhe. Ungikorwo ni urenda gwikana ndamurano njega no mikenere avoid this maundu ma kurumana as much as possible. Thio haria uhoreire kahora, thio approach mundu waku kia wega, mwire uri urenda, mwaranie nake wega. No ti uguthi haria uhane tari kumuruma uramuruma, ni uramwika no kumuruma uramuruma, uramugariura ukimurumaga. Mundu ucio ni igwaga uru muno na ni igwaga nginya amenete ndamurano, na nikyo wigwaga andu ni mamena ndamurano mundu ndarenda ndamurano pio ni amu avoid as much as possible. Ni rami avoid ndaramienda. So ungikorwo ni urenda guthi haria ri tiga irumi, thi haria unyenyekeire, thi haria winyihitie, thi haria no menye handu ni handu hatheru. By the way undu wothe Ngai akoragwo wikirire ni undu ukoragwo uri mundu mutheru. Koguo thi haria winyihite, ndugathi na irumi, ndugathi torenda kurumana, thi haria winyihite, mwire kahora mundu wakwa ni ndirenda 1 2 3 na ni gukuhingiria. No wona wa muruma mundu ucio na ni ekwimena kana akumene ona ungikamutia ndagetikira hindi ingi. So ucio ni undu ungi. Undu ucio ungi ndirenda kwariria ni ati ndukana force mundu waku akuonge. Ni kuri andu me mitugo miuru, ni urenda kuongo muti ringi wathire handu kiongo muti no kiigwa wega, ni urenda kuongwo no tondu ni wathire handu no kiongo no kiigwa wega. Urenda ku force mundu waku gukuonga. Ungikorwo mundu waku ndarenda gukuonga, please tiga gutinda ukiforce mundu waku gukuonga, ndukamu force gukuonga. Ni kuri andu me mitugo ni ndirenda unyoge akurutira muti urugamite kurugama, ndirenda unyoge ambiria kuucuna ambiria kuwika atia. Ungikorwo mundu waku ndari comfortable na gukuonga, tigana nake, tiga kumuforce. Ungikorwo ndarenda kuonga no tigana nake, na ringi no uramurehera no ciranunga na ni urenda kuonge. We nawe uramurehera muti uranunga umanirie kumanire hana gamu na ni urenda aonge awakirie kanwa. Mundu ucio no wetekere gwika uguo. Ungikorwo mundu waku ndarenda gwika maundu macio ri ndutige kumuforce, tiga gutinda ukimwika ati, tiga gutinda ukimuforce. Ungikorwo ndari comfortable na gukuonga, tiga kumuforce.
akuonge no ngikora ari comfortable well and good no ngikora ndari comfortable tiga kwenda kumuforce gukuonga ucio ni undu ngitondu ni kuri andu memituwa miuru urenda kuforce mundu kia hinya no muhaka unyonge nginya ukona andu acio ni maikanirie moko ni undu wa kaundu kanini ongikora ndari comfortable na kuongo tigana nake ndukamuforce. Undu wa mwisho uria ngwariria ndukanaririkanie mundu wonje wake ni kuri andu mari mawonje kana uthaifu kana weakness ndukanarikanie mundu wonje wake ni kuri mundu akoragwo ari slow gwika maundu ni kuri mundu wikaga maundu na ihenya ni kuri mundu wi wonje fulani ni kuri mundu hana ndukanaririkanie mundu wonje wake hindi ria murekana nake aca riu tinda ria guthie kuririkanagia ati agakoragwo hana ati agawikaga gwache ndici kurukire tiga kuririkania mundu wonje wake rekia kurutire wira uria kwagire tondu ira wathi kumuririkania wonje wake hindi ria murekana undu ucio ni wikate undu ucio ni uthumburaga meciria make ona akarigwo ni undu uriku warekana ukona ni ekati no kona nginya ni aume na tarawenda so ni wega ku avoid kuririkania mundu wonje wake as much as possible ndukamuririkanie wonje wake so maundu ma ndataria muthenya wa muthi ucio undu wa mbere u avoid kuririkania mundu wonje wake u avoid kuforce mundu gukuonga muti u avoid kuforce mundu kuthira sairu atarenda u avoid kwaria irumi hindi ria murekana na avoid kureceive thimu as much as possible macio ni maundu maria utagirio ni gwika hindi ya ndamurano. Gwiciria ni hari na maundu mwathomana ni hari na maundu mwanyita tondu tumaundu tutu tunini tuiginoaga tumaundu tutu ni turathukia relationship tumaundu tutu ni turathukia misi so gwiciria hari undu wanyita na ni wega ni tondu wa gwitikira gutwarana na ni kwirorera guthikiriria Ngai amurathime muno na oro ringi ndimwire congratulations ni mwandeithirie ni twa hit 10,000 plus subscribers Ngai amurathime na mwike wega oro ringi ni ndimwendete nini wanyu Tata wa Ngogoyo itikirai gushare kulike na gusubscribe reke twanane muthenya wa rucio ni ndimwendete muno shalom shalom shalom.